Nabi memerintahkan menyalakan dupa, mapetu dupa na sabah rumpun na harum-haruman na puji malaikat. Pumada rumpun ng kawangi-wangian datang malaikat. Ya ko tumilaw doon ng kamalaikat maraja barakai. Tapi lete ilo ko sanre na sa rumpun na palagtu. Yan na ada rumpun din na lagtu. Masalah Pak Sandro mali tanya ustaz. Itan gari ko lete ilo ko sanre. Tapi tanya dia mana na sanre ya Pak aja tak ada ko sanro tu gimana sanro tanya tabib namanya. Yang itu sandro yaitu matapu itu. Oh anak walimus lah saya itu. Wali alamul lah saya itu. Nah dua itu ko sandro litan gare. Kalau misi tongan na ages sako. Nah semana cek rumah takut nasa anak walimu. Okay, nah semaji na tulima lasa tak madari kata sela-sela nasa wali alammu. Kalau itu ko sandro ya ko tanya ages-agesan anak wali ala. Tanah ini gare. Yang itu yan na to may masoro-soro ko sila sa masalah-salami ita gare salah sorong igi na din naman ka masoro teta sorong ita mamasigi sorong ilo pasantaring sorong ilo bola na po imang napata suro bacangi yaro andre ta suro manre apa patapulos so na din chapu kumatanan ilaw doang ang malaika mataru makito iya ko din itarima doon na barakan andre velat tu aja takada aja ginapuji andre la putomate toro tapalena tapetasa na napuji mangin mapadiwat tang na makilo nasa masalah pahami